This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Shoba kamang tengka na banta laibanai lane ka board and account budget ka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC kan kutno aka live hotrek Julia Orchapsan ka executive committee ka council haka arp sautrek Julia Orchapsan lengba ba say warlang warba executive member badi pay economic finance haka singsdang ka darbar liur kalawan rae ka mang tengka ka bapura na ka banta usnam Arjarpsan Arjar Penrio haka ba ka mang penmi pisa katam ya ka mang penlut pisa da sanlak arp sawajar ndrus pa sa tengka kamang penmi pisa kalong arspa arpenyo klur sunfly lak ndrupa wajar arspa ndrupa tengka kat ba kamang penlut pisa pat kalong arspa arpenyo klur sab fralak live sanajar ndruspa arpo tengka hagajingkran lengkot habawan ra egding mang tengka bapura ubak say borlang loong bakani egding cing beteng executive committee banwara penthmai igir kom trekam bentengkai cing pelut kesan bom sokhau bat ban penbaharu igir kom trekam kat kum kejuk loong bah hagajingkran lengkot hakapor bawan ra ega board and account bag executive committee ka angnut banwan ra extensiar ka bakhuoj bat ke bebek ban pengklanya cing yok jingkot ka konsil bat benrap bag cing pelut wala kalong baret habban husiar nama kecing pay baret ka pengam ka chat kumalay lang bago makabot on account na kabenta lay banay kan kutno hakalay konkret jun arajar pusan mentau banay kalasong niya kapikuat nomor kata wanwan ra akmat bejiyang berumburam ya kamang tengka bapura full budget chung snap arajar pusan arajar punyo barbaryo rupane ship talang hai bapnya sinsyap kada jong la kausel kene kamang tengka bapura full budget kene gicing teng jong ka executive committee chung ya gicing persyang banwan ra ye kom trekam pathma ban tengka ye gicing penlesan bom sokha ban penbah ye kom trekam kakum kacuk nomor kata kanong rem chung gicing mang tengka na kanta kita nak trekam berper kabalan kakum kima bangi hab ban trekam hadirin pelakusan pensiun norim ha ya kayo akak chung council wa pedang tiga bulan kita syukur berumurang haswa mengenbu Ahmad Cuki ya kamang tengka chung senam arajar akusan arajar atindio na ko akan pentip lengkot syakajieng berkawai bagi sarkar jela dan bagi 15 Finance Commission kalau pelak pisah na kabenta kikam penroy jong ke council kepada jenis nam arajar arko arajar arkway bat arajar arkway arajar ar type first installment hagis nam aladat shu katum ki guideline jong ke 15 Finance Commission labatha bayaki scheme proposal baru dari ban upload haka igram swaraj portal chwa ban pelan yang bisa syabarok ki council nama kacinggal chung technical issue agi snam palale la simpor ban penbiang katum kacitha nagani kacingye bagi council dia tenku ka sarkar kami kampansi ban perlajno ya ka bisa kumar kare kaneng how Desember arajar akusa layok priang khar klor khat sanla kepada the first installment jong antai grant arajar akuai arajar apa kata hadirin balada ban upload yaki scheme ada portal badia ka second installment arajar akuai arajar apa type ban on type lada pendrong kacing pendrong yaki scheme ini proposal jong senam arajar apa arajar apa kadang yang capang bagi kacing ukre ban submit yaki utilization certificate jong ikrar balada kadang yang cekmat bat shen community bagi sarkar kan pelajaran syukur berang kumban syukur kenmau bagi cingkran lengkot atau board dan account bagi ni executive committee ke anglur banwan rak ya kesensyar ke bakoi ke berbaik ban penklaim tu ya dijinggok cingkot jong council ngapen kenmau bagi cingkran jong Benjamin Franklin hatian parai ngapur beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. Unquote. Agini kisan senam executive committee ka kermen
banyu iya kita tong bahak mat bakin calon syukur burung bancam syaptang keluarkan commission ke executive committee kalarai bandam aiwai shu sikibri shimek ndai pandung hino department tali ya forest department bakiwei dok from khajna jongla council nanta shu ban khamla ban tengkai ya jinglot ha gebile bak trading license ke executive committee kalarai ban prim hino ha ke department bat katung ke jingkhen pala riu pula la pen peni nong ya ka council da kan ya ka kom ya kan ila lek nang pa ka trade department lengkap ke jenis po bat ke information technology department syukur burung ngakwa pamwara hakmat kajian ban la ban ya lengkap ada jenis rekam ka tum kepor ke executive committee kala rai ban play ya kala lembak online proses ya ke jinglom ya ke professional tax haki branch office ke council ya ke pementala le tang kami office ban sedang ya kata executive committee kala rai ban pelong ya ke workshop ban update ya ke jingtip cekinang play ke department nang ba proses cek online payment ya ke professional taxes kan long pay nang ta shu ke executive committee kala rai ban peknya sa sistem ya ke building by law haki serta an juga nang bagani ka an kan long shisha ke jingmentoy di pangkal sung paro sung buron ngasung ha maronra mat coba yeng borokoi ba ke executive committee kala datu wan thang ya ke recruitment committee na ka bentaban penbai henti ya gerkom ka badai ya ke jingfung kam aga council sung buron shuakan kenti syaga jingi ba ke jing penot coba ne kamang kita ngapen kan mau ba ke jingcop coba no bari kam song tang spapa coba henrai haki brief coba ba ke jing pendep hok coki ialah dikatakan the success of the nation does not depend upon its potential alone but the quality of its people and their actual performances. Menta ngini pai syakalian kecingmi bat kecing penot kibalong kumli harum kecingmi keberengkong nakalan revenue kecing peni cingmi hakani katena kadai nakabai NOC ya kibiu kibakwa banbu benda dan mortgage ya dijaga jengki haki bang batu haka babu cingthok record ya dijaga puta jengki beliau bentukku ya bisa baju bayi ya beserta celah haka dorot jengka keran na bentaban siutulok ya jenang tray jengka land record lan survey department bat kecing kami nanti banjok biang na ka digital India land record modernization program DIL R&D ya apa nilai yang sausunan pada forest cing beni ane kalong na kamalung ya kimajo pat minor forest produce pat royalty kamalung na legal timbers kumbala kan paus kmat nak milih tiru ka jingyo na kane katna kan khamkio nama balalunggi that office balai administration of justice kajingbang cingpeni na kane katna prekam kalong na court fees banda abadi ki form bakiwe de kumbala pani ya ka budget kajingyo kom ka khamkio bani nujor batisnam panadat ka saw market kajing peni cingi ani kalong tang na ka aiwai ya ki atuni ki yau to council kata ka yau la yang kuat ba yau beri batu ya ki cingi tum ki bah na ki we pat ki yau ki badon haji ma repair ka basan trip ka cingi na kali ka tenap kedai na cing pentrekam ka ai license ya ki nang ki bat nang bela bom dei room ki bawan tray bat kamai aki caka bahak ako urusan jong council kat kung ikendon jong ein grading by non-tribal regulation kat kendai samsal kumbala penbaha adu mutadi kebanrio stationery bat printing kajingmang peni ako kani ketenat kalong na kabadi ki form acts baki rule baki way kabanyang royalty on major and minor minerals agabidai bat major mineral kapisa kabalong
Arpoitlo yung huwela of arajar na Espanyol. Kabari kapaha jong the council. Lakhatino siya ka MBC election. Kabarang step siya. Kung juru kapaha ng minor mineral ya kabalada sanction na December arajar apsaw. Siya pelapalay adi muntah. Ka executive committee kanang ibutian kanang pagsorkar cela kan pelay no bat ka jingmang jingmi hapo kane katanat kalong baka council ka community banyo nak sarkar cela kan pugru ya kataha badangsa nang major mineral badang minor mineral kabukra tax on motor vehicles la pensiun rem ya ka jingmang bisa alor kane kam tanat perikam kat kum baha kabare jong council jong islam baladat kan pugru ikibah jong news nam half nam baladat siam me priang AA nak sarkar cela Jing pelai pisah du kalong tang hadu jung senam arajar pelai ya kapakali executive committee kan nang yai putih kapakandai taxes on professions kajing mangcing ni aku kani dak mak kalong nak hajna lani kita kiba ka council kalong nak kibi shimet ki officer ka diskon pa hiway katung kendon cukup mekhalia professional trade saving and employment taxation act wala gajian lo maafnam arajar apsan come here and the council kanile ban penklan chuchu ya kanile department which is called civil work and development gaji beni jingni apo kali katana kalong baro nakikran di sarkar cela kala dak ai bat ki barang dai ban yo nang 15 finance commission kan fukru ya kikran ya gari community ban yo nak sarkar cela kabakhabway miscellaneous research kajing mang jingni ko kale kamat ka kenthop ya kabha cho council naik ilaka bakiway kumbara pani aga budget kabakhata grant for protection of tribal land and interest hapo kane katanan omsem la pani jingni hakabidai bakran ini na kabenta bansiu itu lok jengkung trai namar ba lakatu katnes nemta kasarkar kamcu pelacu ya kekran kumaju yang mencuat dapat hotline revenue from toll kumba kalau mentah kecing peni cingni nak ni ketenat kalau nak belum nak itu tolki ya kepada executive committee ka ibet banyok hajna ya kepala menteri kami dalam department khatsau Kasihan Building Structural Regulatory Authority kecing peni cingni nak kane ketenat program ka khamhe namar ba jing lumru kalanang kiyo na waifnan shawifnan kicing punlo kepalang kong grand number 1 the General Administration Department kicing mang bisa halor kane ketenat program kalong bansiu ditulak officer staff members executive committee bat kiwe du kicing kan kicing siu di pension bat gratuity ya kinong tray di belasong khat bat kibal khat no nalonang ta lamangru na kabentak ilaka administration bapanai cingira pisa na makaat and culture and youth affair bat kiwe gicing pendot kapung gicing dawa cokakam kumapau haus nan baladat number 2 law department gicing mang po kani ketenat kalong mansip blok ikinong tray bat kiwe gicing pendot hapo kani ketenat rekam number 3 revenue budget at finance department kumbala peni ha budget kajing mang pisa pakani ketenat kalong bansiu ketulok ke officer kinong tray ketup kinong tray kalan survey professional tax wing mines and minerals water resources Kasihan Building Structural Regulatory Authority bat kiwe jingan kam cho council nalona tala mangmu manai chingerap shekilong ging longsam hapo kabri jeng kiba syakta hagi jing tulor kamariang kumbalong hausnan baladat number 4 forest and administration kajing mang tengka kalong na kamtaban siu ikitulok ki officers staff pat kinotray ibala na forest department bat kiwe di jinggal kap number 5 administration of justice and judicial department hapo kani katanat kajing punut kalong na kabentak itulok ki judicial officer kinotray ibala na ka head office pat branch office to council bat kiwe di jinggal kam kani katanat number 6 legislative department
Kajingmang pendut na kani katanat kalong na kabenta katulok chairman, deputy chairman, leader of opposition, idukhat ke council, officers, bagi staff, bagi jingdon kam chong kani department. Number 7, Grand Number 7, Education Department. Kajingmang kisah kani katanat kalong banai chingira financial assistance, syait school kumbala jumang agisnem baladep pentukru ya katulok kinong tray ibrang sat kani katanat kam. Number 8, Grand Number 8, Civil Works and Development Department. Nalor katulok chung kinong tray apo kani katanat tray kam. Lamang kisah pendot kabayday berkikam penroi. Bansnai di office chung council. Berkicing pentray kisah kabalayo bandangyo na 15 Finance Commission. Kajing mang cing pendot ku kalong na kabenta pentray di scheme ibarang sah chung kran to excluded areas. Number 9, Grand Number 9, Enforcement Scheme for Protection of Tribal Land and Interests. Kumbala pani hagisnam palada, kajingmang pendut hakane katana trekam. Dalam ban siu tulot ya kinang tray badan nang ke department bani kiwe-kiwe dicingkan. Syukur buram mentang lapoi siapa pakot syukur ke cingkren ke cunga. Bana kulara pa kajing buram makane ke executive committee. Kana umsyongha banwa nikila PNP banang kenti ya kayo kakot chung council ban penbahai berkontrekam baban penya ya kecing pendot bakadai bandong barbo ka bahadkat watla kecinglang pendot ka balong baro aspa apunyo glor sapu prala like san hajar rius pa atau bat kecinglang cingpeni bat kecinglang pisah peni ka balong aspa apunyo lak sunfly lak arspa at punya klor sunfly lak ngriu pawajar arspa ngriu pawuka kumbala peni haga budget sashisin pan ay kulay yang ipi syuknor burung pada baru kita hot cokayen berke jingkir pa kini mencur langnya kene ke jingmang tengka budget bapanya trilang makane ke executive committee haga bakan tiu ya kikam cukup council. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.